Kajing puli na kitab u Isaya kalenong kabakandai kadukhat kabaningkong haru basaw. Hakapor mamensua try lanyaw banya kari Sebulun bad yakari Naptali Henry hadian habut en sependan burom yakalen tidur yaw kata kari syasiliang ka Jordan ke Galilea kijaj benriu kibriu kibalai ya hakajing dum kilayu i yakajing syai ka bakraw kitu kibala syong hari ka badum tiu haki lap halang kajing syai mela penroy yaki ya kajaj benriu mela pen kraw yakajing kemen jongka kia syat kemen na kamat jong mi kumba ya kemen haka ayum od kumba ya kemen kibriu haba kia sami kimar clear white naba ya kejuar kebaban kia ya u yau ding bo ubah halor terpeng jong u bat yau syabuk jong unong ban ben jong u melak dia kum hakasngi kimedian kaktien jong utrai Kasam baar punyau utrai ulong kajing syai junga bat kajing penem jonga. Utrai ulong kajing syai junga bat kajing penem jonga. Yano nganting. Utrai ulong kakot baskem jong kajing em jonga. Yano ngan kau eng. Utrai ulong kajing syai junga bat kajing penem jonga. Tang gawai ngan panau utrai tang yakani ngawat. Bangan yo syong haying utrai barok selenter kajing em jonga. Ban yok kami kajing itanat utrai ban wat jing tep hatampal jong u utrai ulong kajing syai jonga bat kajing penem jonga nganget bangan sio i kajing bhau utrai hakari jong kiba em to kermen utrai tolong ubakhlain to penyau yala kadok nuot bat to kermen utrai utrai ulong kajing syai jonga bat kajing penem jonga kajing puli na kasiti banengkong u Paulus bakhu cheki Kristan ha Korint kalenong kabanengkong kadukhat shipo adu khatlai bat khat nhiều ngaken tu ye phi ko para haga kerteng utrai jungi u Jesu Kris bama phi baro pidei ban ye dei jingmut bat om dei bandon kanu kajing ye paj apeng jumpi Henry pidei ban ye telilang hakawei kajingmut ban hakawei kajing temu namar lapan tip syanga ko para dakiba na yeng ka khulyo papia ka jia para mapi kabangamut kalong bawei na piuong ngadei ujong u Paulus lani ngadei jong u Apollos lani ngadei jong u Kefas lani ngadei ujong u Kris hatu lapia nuot mo yaw Kris dayo Paulus mo melasa narpna nakabenta jong pi lani day hakakerteng Paulus mo balapan baptis ya pi nabaw Kris syampa ya ngaban penbaptis Henry banyalap ya ka gospel nakajing penaktin yo baga kading penaw Kris kaduay ya kabor jong ka kaktin jong utrai kajing puli naga gospel bakut kat kumu Matius kalenong kabasaw kadukot kat aradu bar pulai habaw Jesu leos ngeu palasat bandiyo Yohanes ulakan riano sa Galilea bat endaw lami no na Nazareth ula lej bolosyong lasa Kapernaum kasnong harut kaduryaw haka ilaka Sebulun bat Naptali ban penurlong ni kabaw nong itu lupai saya ulay itu lupa kari Sebulun bat kari Naptali syakab duryaw sisiliang ke Jordan ke Galilea jong ki gentle ki briu ki blasyong hagajing dum kilu i yakajing syai ke bakraw bat hakitu ki blasyong hakari bat hakasar nyiu kajing yam kajing syai ke lataba nadu kata kapor Jesu lasdang menyelam dak boong to kala kabamut nama kahima kabeneng kalajan
Gan bau Jisu dang yai harut kaduriau Galilea. Kulai i arngut ship para u Simon yau balasin Petrus pat upara jong u Andreas. Bagi dang ya berjar ha kaduriau. Nama kilalong kinong tong dok ha. Teu loong haki ale buat yanga. Bat ngan pelong pi kinong tong briu. Markum ta kila ino yala kejar pat kila ya buat ya u. Ulalai kam syakamat uli Isa ya kiwei pat arngut si para u Jacob ukun jong usibadi pat Yohanes upara jong u. Bagi don hakaling bat usibadi kupa jong ki bat kidang ya serdep yala kejar. Baru lakwat iki markum ta kila ino ya kaling bat yalau kupa pat kila buat ya u. Bat ulalai keleng sodong ke Galilea. Ulai kaya kisinakog jong ki baru ya lab ya gospel jong kahima baru lapan koi ki papang baro bat ya kejing kreu baro hapadeng ki brio ka gospel jong utrai.